Hello guys, welcome to my YouTube channel. Tuna ken say ding hi le YouTube video upload quality hoi iti upload dham na ti ken say den. Langa hi je YouTube browser hin. Ten khat langa Chrome hi lo le internet hin na. Hoi zo hi YouTube video upload na dinga pham iten quality hoyam ti hi ken say den. Tu a browsing YouTube browsing a hi video upload na le MB yong hlomin ten upload non ki gang na a hi wangin cha hi thil khat ka sei ding chu na data an edit thailo de itham thumbnail na koi nu ma hi le ki koi thailo he ai lo le thil dang dang edit ding na ti ayong le ki edit thailo he a hi wangin khat langa hi kha browser Chrome hi lo le internet na hen video na upload dinga le langa he akisu pe ne ti kahin het sa hin itena tuni kahin wet sa den video upload ding da adi ta quality hoi ta video iti upload dam ti kahin wet sa den je chun amasa pe nice kahin sei nom chula kamin bonga hin ya ka channel subscribe lo ne hin lung se ten hin subscribe pe na like share in bol pe kirin kong thung ne ten tu a che pai taw ten amasa pe na video iti upload dam quality hoi amasa pe na che diu chu hi le bonin iphone che wa min browser internet hi lo le Chrome na min cha hi lut diu hin lut zo ten leo Chrome hi lo le internet na nan dei pen na ken internet kamangin internet na ko na ka lut din cha hi na lut zo ten leo ni pin bol du ham te le YouTube na search diu YouTube na search zo ten le achung langa ka sei banga na profile na hu na click diu na profile na hu na click ten le na video hoi channel a cha na upload dam na channel a chan upload dam ti hi option tin ai lo gmail hoi pa ki hong ham ti chu tin hoi pa na dei ham ti a chun na hona ten cha video upload de na ai lo le amasa pen video masa pen upload ding hi ale chlaya chun email ai lo le na YouTube channel na hon chu cha chun itham na login de na login chai ten le na psu hung ki hong in tin na psu hung kon chu ten le achung langa hin na psu hiti ai hung kong de na ip pham ki sun da YouTube as browsing delete YouTube ti ho activity ti ho discovery how your data make YouTube ti ho min ten cho cha chu im cha hi lo lai de hi ji chun iten khap ve na search ki du na search zo ten leo YouTube na search du he cha ko na bo upload hung ki pan de he YouTube na search zo ten leo to YouTube na search zo ten leo hung thin point te achung langa na profile hung ki din na profile hung na ko ma chun kha achung langa arrow zoom min te arrow zoom a chu na click ding lai khu upload na hin na click chai ten le tabanga he YouTube creator studio ti a he bro nahung lut den nahung lut chai ten le itham ta he welcome to YouTube studio hung ki tin atha an hi le continue ki tin na cha he atha ki le na upload chu quality hoina dinga chu browser na man ji a chu browser a dinga chu amasa pen hi ale e khat notification tabang min tin welcome to YouTube studio ki tin anoya chu continue chu na mi ading na mi chai ten select your file ki ti select your file ki tin cha select your file ki ji na chu na click chai ten le chun na hoilai pe na video mam na photo a ha gallery hoila ma ham ti chu naki select ditai naki select chai ten le example a second ga select ga tin
sẽ cái select tai video họ cái select in chỉ dấu tên na select dấu tên direct next page hung to di hin cha he ep ham ti lama sa pe na he tai details na pe de cha he YouTube browser a download browser a hu upload to laya upload he ki bang pon ki bang chun yaw cha hin na hi wan lai them khat ha aje ma hin ama sa pe na hi title ep title na koi dham na china ji nga in title chu how to create how to open Gmail account video hin hi ja chan chu ga timing ga te ta cha ta no ya hin description na description na hin im cha na su da the hin jo teng la hin anoya thumbnail hin anoya hin thumbnail kinin thumbnail he iti koi tham te tham upload thumbnail la hin nami ading nami chai teng le nami chai teng le ti a hum the nalim ho na hung do intin ta chu na dei pen thumbnail na koi num chu naga ke select de upload thumbnail la nami ading na nami chai teng le set by audience set by you tia teng le set made for kite hello le not made for kite hina dei ne ke select de chapang ding a la chapang ding hello chapang lo di hila chapang lo ding na ke select the hin ten chi zo teng le chun adang I ma cha pon aning langa hin aning langa na che the aning langa na che le chun next ti na next hin next nga hin click de next nga hin click chen na video chu automatic upload che de tai upload che ding hi wa chu checking ti ho video element checking visibility ti ho he nami den hoi pa hin ki koi no mam private he private de ha public dam na video chu koi hoya na share no ham chu na share public hila public na share ding iten la next na me de finish na me jo ten la video uploading process is chi na lai de hen chin lai chi hi a process si a chi pe na hin close song na me the na close na mi a le na channel la chu na hung back automatic na hung ki back yeng de chi chu hin upload video upload na di ta cho iten la quality hoi cho cha video na upload cho na video quality hoi de he ti ka hin he sa kin je chun im do se he browser raung ki bol thein na upload he wa chun details pha cha pi ding ilol address tabang hoi lai mu na kon upload ham ti ho pi na dinga chu lo he je chun browser he ki mang je browser he YouTube video upload na dinga pha pen he ti ka sei no men je chun ka video he na vet no mu wa hi le lung se ten subscribe pi ke ni nong kong thum he video chu he chen he ki pa